dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rumaze gukatira Madame Yvonne Damange Iryamugwiza imyaka 15 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 2. Mu Rwanda kandi isaa 10 ku isaha yo muri icyo gihugu urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara usaba ko cyamunara yo kugurisha hoteli yabo ihagarara. Nuko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Cogebanque yandikiye umuryango wa Rwigara yubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho kuko dufite impapuro banke yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa. Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Cogebanque na Janvier Rwagatare wunganira PTC murabumva mukanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Fidèle Niyongabo. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ubufaransa busaba umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus gushira mu ngiro umuhango wiwe wo kurwanya mabi afatiye ku gitsina akorerwa abapfasoni n'abigeme. Ni nyuma y'uko umugwi wigenga w'abagiritozo usanze abakozi b'iryo shirahamwe bagirizwa ayo mabi mu gihe bariko bagwanya ikiza ca Ebola muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Raporo y'uwo mugwi washizweho n'ishirahamwe OMS yatangaje ku munsi wa kabiri ko basanze abantu barenga 80 bagirizwa ko bakoreye amabi afatiye ku gitsina abapfasoni n'abigeme mu gihe wemeje ko abantu 21 muri bo bakorera OMS igihe ikiza ca Ebola caduka muri Kongo. Marike Kulibali ari mu mugwi wasohoye iyo raporo avuga ko itohoza abakoze ryasanze habaye ubwoko bw'ivyagirizo 9 byo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar vyafatiye ibihano abantu 7 kubera bafashe umugwi Hezbollah mu kigobe c'Abarabu. Ubushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika bwatangaje ku munsi wa gatatu ko abanyakatar Ali Reda Al-Banai, Ali Reda Al-Kasabi Larin na Abd Al-Muwayid Al-Banayare bari muri abo bandindwi bashizwe ku rutonde rw'abagira iterabwoba kubera bashigikiye umugwi Hezbollah mu kuwuha amafaranga canke ubundi buryo. Andrea Gaki umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe ikigega bwa Amerika yagirije umugwi Hezbollah ko ugerageza gukoresha inzego mpuzamakungu z'amafaranga mu kwifashisha abanyemari bashigikiye ibikorwa vyawo vy'iterabwoba. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ab'igihugu ca Misiri baganiye ibibazo vyerekeye Israel n'abanyapalestina, Tunisia, Sudani hamwe n'ibindi bibazo. Perezida w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah al-Sisi n'abandi bategetsi bashimikiye ku vy'uko Perezida wa Amerika Joe Biden ashigikiye inyishu y'amareta abiri abana mu mahoro hagati ya Israel n'abanyapalestina. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa gatatu n'umutegetsi akomeye wa Leta ya Amerika. Mu biganiro abaserukiye Amerika na Misiri basavye kandi ko ibwirizwa shingiro risubira kubahirizwa muri Tunisia. Baraganiye kandi vyerekeye gushigikira leta mfata kibanza muri Sudani. Umuhanuzi wa President Biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu Jake Sullivan yasubiye kumenyesha ko Amerika ishigikiye inyishu iciye mu biganiro ku bijanye n'urugomero rw'amazi rukomeye w'igihugu ca Ethiopia. Yatangaje kandi ko Amerika yumva impungenge z'igihugu ca Misiri ku vyerekeye amazi y'uruzi Nile ritegerezwa gukoresha. Urakoze Fidèle Niyongabo. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rumaze gukatira Madame Yvonne Damange Iryamugwiza
imyaka 15 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 2. Araregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, n'ibyaha akekwa ko yabikoreye ku muyoboro we wa YouTube. Urubanza rurabera i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ariyo. Eric Bagirubusa, wiriweho? Wiriho neza Venuste Nshimiyimana. None umucamanza yahereye ku zihe ngingo ahamya icyaha Madame Yvonne Damange Iryamugwiza? Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga ndetse n'iby'iterabwoba, nakubwira ko Venuste Nshimiyimana ubu nibwo arangije gusoma icyemezo cy'urukiko, ndetse mu rubanza rwa Madame Yvonne Damange Iryamugwiza yaregwagamo ibyaha 6 byo guteza imvururu cyangwa imidugaro mu rubanda. Yashingiye rero ku ngingo nyinshi z'amategeko kuri buri cyaha. Ibyaha 6 byose nta na kimwe yigeze amugira umwere, yavuze ko byose bimuhama. Ariko nkakubwira ko ni ibyaha nk'uko wabibwiye abakurikira Radio Ijwi ry'Amerika bikomoka ku magambo Madamu Damange Iryamugwiza yatangaje ku muyoboro wa YouTube. Amwe muri ayo yagiye agaruka cyane, naho yagiye avuga ko leta y'u Rwanda iyobowe n'agatsiko k'amabandi yibasira abarokotse jenoside, ndetse akavuga ko inzibutso za jenoside zimeze nka butiki, imibiri y'abarokotse jenoside iri mu nzibutso ngo ni nk'ibicuruzwa. Ibyo byose rero umucamanza yabisesenguye avuga ko bigize ibyaha ndetse biri no mu kiswe imporane mbonezabyaha n'imporane mbonezamugambi. Ahita amukatira imyaka 15 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. None icyo cyaha Madame Damange Iryamugwiza yahamijwe n'urukiko gishobora kujuririrwa? Ibyo ni ibyaha bishobora kujuririrwa nk'uko bivuze cyangwa rubibajije, ariko nkibutsa ko nanone kuba yajurira ni kimwe no kuba ataraburanye n'ikindi. Madame Damange Iryamugwiza urubanza rwari rwategetswe ko rugomba kubera mu muhezo, ariko Madame Yvonne Damange yanze kwitabira iburanisha, ndetse no banyamategeko be ntabwo bari bahari. No kuvuga ngo urubanza rwabaye nubwo rwari mu muhezo, ariko ntabwo yigeze yitabira iburanisha kuko yavugaga ngo inteko imuburanisha irabogamye, ashaka kuburanira ku karubanda. Nkakubwira ko amagambo yatangiye kuyavuga ku muyoboro wa YouTube yari yarise n'izina rye witwaga Damange kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, ndetse no kwa kabiri ari nabwo yatabwaga muri yombi. Kugeza uyu munsi rero ubu tuvugana ndi ku rukiko, ntabwo ndamenya abamwunganira yaba Maître Felicien Gashema ndetse na Maître Brice Bikotwa niba baza kujurira ibyemezo by'urukiko bikubiyemo ibi bihano by'imyaka 15 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 2. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 30 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 6. Mu kanya wavugaga yuko Damange yanze kwitaba urukiko kugira ngo aburane. Uyu munsi se igihe urukiko rwamukatiraga yarahari? Ndakumenyesha ko no rubanza nabonaga rwiganjemo abashinzwe umutekano bari no mu mpuzankano za polisi, ndetse nanjye umunyamakuru n'undi munyamakuru umwe, ndetse n'inteko iburanisha. Nta bandi bantu bari bahari, yaba bamwunganira. Damange we ari muri gereza ahafungiwe. Nakubwira ko muri rusange nuko nguko abumvaga urubanza twari tumeze. Eric Bagirubusa, Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi nkwifurije akazi keza. Tukivuga ku butabera mu Rwanda, saa 10 ku isaha yo muri icyo gihugu, urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara usaba ko cyamunara yo kugurisha hoteli yabihagarara. Ibanki Cogebanque iratangaza ko uruganda rw'itabi PTC Premier Tobacco Company rwanya kwigendera Assinapol Rwigara ruyifitiye umwenda wa miliyoni hafi 500
mu mafaranga y'u Rwanda. Navuganye n'uwunganira iyo banki mu mategeko Maître Henri Pierre Munyangabe, ntangira mubaza ingano y'umwenda Cogebanque ivuga ko ifitiwe n'umuryango wa Rwigara. Nk'uko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, Cogebanque yandikiye umuryango wa Rwigara iwubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Niko ingano y'umwenda yanganaga mu kwezi kwa mbere. Ko rero mubizi n'ubundi nyungu zikabarwa, ariko uyu munsi ntabwo nababwira umwenda nyirizi ungana gutyo, kuko ugenda wiyongera nk'uko mu masezerano baba baragiranye barabyemeranyijweho. Ariko uyu munsi ndababwira situwasiyo yo mu kwezi kwa mbere, miliyoni 489,928 n'amafaranga 199. Iyo niyo situwasiyo mu kwezi kwa mbere, umwenda wa PTC wanganaga icyo gihe. Ubwo ni mu kwezi kwa mbere miliyoni hafi 500 umwenda PTC yari ifitiye Cogebanque. Aho ngaho ntabwo mwashyizeho inyungu zishobora kuba zariyongereyeho muri aya mezi 9 ashize? Ntabwo nazishyiraho, ntabwo nazivuga, sinazimenya. None uwo mwenda wose wa miliyoni hafi 500 uturuka he? Icyo kibazo ntabwo turakiburana, nta n'ubu urubanza sinarutegura rujyanye n'umwenda. Ndacyari ku kibazo gusa kijyanye no guhagarikisha cyamunara basabye urukiko. Ibindi ubwo tuzategereza ahari igihe cyabyo nikigera tuzabibasubiza. Murakoze cyane kutubwira ibyerekeranye n'uyu mwenda, kubera ko wa mugani w'Abanyarwanda ni hano ruzingiye, kubera ko tuvugana n'umuryango wa Rwigara, wa nyakwigendera Rwigara Assinapol, twabwiwe hano ku Ijwi ry'Amerika ko bafite ibimenyetso byerekana ko nta mwenda bafitiye banki. None ayo mafaranga miliyoni hafi 500 muvuga, kandi umuryango wa Rwigara uvuga ko ufite impapuro mwawandikiye muvuga ko nta mwenda ubarimo, none ayo miliyoni hafi 500 muvuga aturuka he? Nk'uko nabibabwiye, icyo kibazo tuzakiburana mu rubanza rw'imizi PTC yatanze, twaba twihanganye turetse kugira icyo tukivugaho. Ariko izo mpapuro nk'uwunganira Cogebanque, impapuro zigaragaza ko nta mwenda kwa Rwigara bafitiye Cogebanque murazifite? Ko nta mwenda? Oya, ntabwo ari byo. Ibyo byaravuzwe, kandi ngira ngo ejo icyo kibazo ko cyavuzwe mu iburanisha twakoze, nacyo ngira ngo aricyo bazakivugaho. Twakwihangana gato tugategereza icyemezo cy'umucamanza. Mwaba se mufite urupapuro rugaragaza ko PTC hari umwenda ifitiye Cogebanque? Nibyo rwose, izo mpapuro zose zirahari, ndetse nabo barazifite, bazishyikirijwe na banki, basanzwe banazifite. Maître Henri Pierre Munyangabe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kugira ngo tukagira ibyo mubaza, kugira ngo ibibazo bisobanuke neza kurushaho. Murakoze. Uwunganira mu mategeko umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara mu rubanza uburana na Cogebanque, Maître Janvier Rwagatare yabwiye Ijwi ry'Amerika ko afite impapuro zerekana ko Cogebanque yanditse ivuga ko nta mwenda PTC, uruganda rw'itabi rwa Rwigara, rufitiye iyo banki. Uwo mwenda niwo uzaburanwa muri fond. Ubwo rero urumva twaba tugiye kwanta amafond, kandi tukiri mu mareferi. Maître yitwa Maître Pierre Henri Munyangabe yambwiye ko umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye banki ungana na miliyoni 489 n'ibihumbi 928 n'N199. Uwo mwenda namwe murawuzi, mufite impapuro wanditseho? Kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho, kuko dufite impapuro banki yandikira Premier Tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa. Izo mpapuro murazifite? Turazifite. None se ko Maître Munyangabe ambwira ko izo mpapuro zigaragaza ko nta mwenda mufite, ko izo mpapuro zitabaho? Twe turazifite, ariko ku buryo mwazigaragariza umucamanza? Za Cogebanque none ntitunazigaragaza ahubwo mu rukiko. None se Maître Rwagatare, ko nabajije Munyangabe
akambwira ko uwo mwenda muwufite kandi ko batigeze na rimwe babandikira babwira ko nta mwenda mubafitiye. Izo mpapuro ninde wazanditse, ninde wazishyizeho umukono? niko je banke rwose ndazifite, ku buryo wakoherereza n'ijwi rya Amerika kopi tukazibona. ibyo nababwiye ko bizaba, ariko ibi bitakiri kuko icyo gihe tugiye kuburanira na Munyangabe noneho ku ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabafasha gusobanura ibintu uko biteye. nkubwiye yuko nzifite yewe. Janvier Rwagatare, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika. Okay, merci. Nibutse ko umwanzuro w'urukiko utegerejwe uyu munsi saa 10 ku isaha yo mu Rwanda. Ibi biganiro byombi by'aba banyamategeko wakoje banki n'uwa Rwigara mwabisanga kuri Facebook no ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio-yacu.voa.com. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abantu babiri bahitanywe na grenade mu ijoro ryakeye ejo ku mutumba wa Vugizo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Abandi 4 barakomeretse. Ni inkuru ijwi ry'Amerika yabateguye ifatanije n'inshuti zayo mu Burundi. Muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Inyuma y'indwi irenga habaye ibitero vy'amagrenade mu mihingo itandukanye y'u Burundi ku mugoroba w'uyu wa kabiri nk'igihe cy'isaha 1:20 grenade yatewe ahakoraniye abantu benshi biturutse ku mishamirano nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'u Burundi. Abahaturiye bakavuga ko abantu babiri baciye bahasiga ubuzima, 4 barakomereka. Wateye iyo grenade nawe we yarahagaritswe n'igipolisi canyarutse gushika ku mutumba Vugizo. Ico gipolisi kikavuga ko ubu afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri zone Gatumba ku mvu z'amatohoza. Ivyo bitero vy'amagrenade bigize imisi biba mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi biriyamirizwa n'abatari bake, harimwo abanyepolitike bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Petero Karaveri Nahimana arongoye umugambwe Sawanya Frodebu n'umwe muri abo banyapolitike. Ivyo bitero rero bimeze gutyo ni ngombwa mugambwe Sawanya Frodebu tuvyiyamirize nk'uko twama tubikora, ko noneho umugambwe Sawanya Frodebu ntwemera na gatoyi yuko naho ufise ibyo usaba muri politike ubicisha mu bintu vy'amaraso. Leta nayo cane cane ico tuyisaba, leta nijejwe umutekano w'abanyagihugu n'igihugu, nibakore ibishoboka vyose kugira ngo bakingire abanyagihugu n'igihugu. Eka no ku ruhande rwa Kodebu Iragi Ryandadaye bariyamiriza ivyo bitero vy'amagrenade ku Barundi bitekaniye. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe avuga ko ibihe vya none atari vyo gutera amagrenade, agasaba abayatera kubihagarika. Leta nayo igacungera umutekano w'abanyagihugu nk'uko uwarongoye uwo mugambwe Kodebu yabibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Turatera ivyatsi bene ivyo bitero usanga bihitana abenegihugu batekanye, mbere baba bari mu bikorwa vyabo za misi yose. Dufatira ngaho rero dusaba abakora bene ivyo bitero yuko bobihagarika, ko atakindi bizana keretse kuzana amaganya mu benegihugu n'amaganya mu gihugu cose. Ubugambwe Kodebu uranasaba leta yuko yogwiza inguvu zo gucungera abenegihugu, ukanaraba neza yuko abagize amakomite ajeje umutekano ariko bose bariko bakora neza. Eka no ku ruhande rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yemewe na leta y'u Burundi, abayarongoye basanga gutera amagrenade ari ibikorwa vy'iterabwoba. Ishirahamwe ry'ibikorwa kinyafrika vy'impuhwe make mu mfunyapfunyo ni rimwe muri ayo mashirahamwe. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Penta Hayimana yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abantu bakora ubwo bubisha baba badatinya Imana. Twebwe muri make abantu nk'abo tubafata yuko ari abantu by'ukuri batariko barabona two turaca. Gupfa gutera grenade ahantu hari abantu benshi, ntuzi ko hatavuyemo tantine uwo muvukana, bivuga ikintu umutima bukoko bukoresha abantu bagifise umutima twovuga w'ubukoko. Nibaza yuko bibagira yuko buryo Burundi ari ubutunzi budasanzwe Imana yaduhaye. Kama twotera ubwa mbere turasaba leta nkuko ari nzeye kandi inkozi ikora igikorwa cyayo kugira ngo abantu bakoze ivyo bamenyekane, hama ndetse banahanwe kugira ngo n'uwundi abonereho yuko n'amakosa, kuko kudahana murabizi yuko abantu bashobora bigira uko bishakiye. Abakunzi b'ijwi
b'ijwi rya Amerika bashatse kumenya ico ubushikiranganji bw'umutekano buvuga kuri ivyo bitero vy'amagrenade. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye yabishuye ko ubwo bushikiranganji butekanya vuba inama kuri ico kibazo n'abegwa n'ikibazo c'umutekano w'igihugu. Abantu 9 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero vy'amagrenade, abandi 140 barakomereka mu ntara za Gitega, Bujumbura na meri ya Bujumbura. Mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu bitwaje intwaro bashimuse abagore 4 muri groupement ya Balala bari mu nzira bagana mu isoko rya Lusenda. Uvira Vedaste Ngabo. Aba bantu bari baremye isoko yo mu Rusenda bavuye mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire ya Bibogobogo. Bavuga yuko iryo shimutwa ryabereye aho bita kwa Runiya, ni mu birometero bigera kuri 4 uvuye mu nkambi y'Abarundi ya Rusenda. Abo bagore bashimuswe barimo abanyamurengekazi 3 n'umupfurerokazi umwe. Bikekwa yuko bashimuswe n'abagwanyi b'abamayimayi. Mu gitondo abantu bari baremye mu isoko mu Rusenda bageze ahantu hitwa kwa Runiya bahura n'abamayimayi. Tutashoboye kumenya umubare wabo uko bangana, bafata abamama 4 n'abamama bo ku mugorobe w'epfo barabajana bo bafite mu gihugu kabisa, kandi ko turavugana n'abo bagore bamwe muri bo. Abo bagore bari kubabwira ko bamerewe gute? Ntabwo borohewe kabisa, kuko barategeka uko bavuga, ubundi kandi ko baragirwa nabi. Urumva abantu batezwe mu gihuru. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu, ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu miryango y'abo bagore bashimuswe. Batubwira yuko aba bashimuse batangiye kubasaba gutanga ikiguzi cy'amafaranga kugira ngo babarekure. Tukaganira bakatubwira ngo dutange amafaranga kugira ngo babarekure, kandi tutayatanze babarekura. Bari gusaba angahe? Ibihumbi 10 z'idolari. Mwebwe muri kubaha angahe? Twabahaye 150 z'idolari. Gushimutwa kw'abo bagore biteye impungenge zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu Rusenda, kuko bashimutiwe hafi y'inkambi yazo. Mu gihe uravye baba bavuye basanzwe babayeruwe mu mihana mu misozi ari kure cyane, kandi mugabe bikaza kuba ahantu hegereye ikambi. Tukabona ko rero ga kuvana ahantu hasanzwe impunzi zikorera ubuzi bwabo bwa misi yose nko kurima reka no korora, kuko ni ahantu hegereye ikigobe ku ruzi Rusenda, bari n'imiceri, ahantu turimira amatomati, ahantu turabona ko natwe nyene umutekano wacu twifashe neza. Umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya Tanganyika Bwana Sami Imamu yamaganye ishimutwa ry'aba bagore, asaba inzego zitandukanye za leta guhagurukira ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi bigaragara muri iyi segiteri ya Tanganyika. Ubuyobozi bwa gisirikare mu Rusenda buvuga yuko buri gukora amatohoza y'abo bantu bashimusa abo bagore kugira ngo babarekure. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma babashimuse bagasaba amafaranga ugenda ufata indi ntera ikomeye muri utu turere twa Uvira na Fizi, kuko hari abo babura abantu bashimuta nyuma bakaza gusaba bene zo gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 3 by'amadolari kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda irasaba Papa Francisco gushyira nyakwigendera Rugamba Sipiriyani umugore we n'abana babo 7 bapfanye mu mwaka w'1994 mu rwego rw'abahire ruganisha ku butagatifu. Asumita Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Kuva mu mwaka w'2015 nibwo umuryango wa Communauté de l'Emmanuel, umuryango wa Gikristo washinzwe na Rugamba Sipiriyani, watangije ibikorwa byo gusabira Rugamba Sipiriyani n'umugore we Mukansanga Dafroza kwinjizwa mu rwego rw'abahire n'abatagatifu. Bwana François Ngarambe, umwe mu batangije Communauté de l'Emmanuel, ari kumwe na Rugamba, ari mu itsinda risabira Rugamba n'umuryango we kuzinjizwa mu rwego rw'abahire. Yadusobanurira ibyo bibanzeho. Abatangabuhamya bavuga ibyo bazi ku muntu, ariko noneho ibyo bavuze byagombye kugaragazwa n'impapuro izi n'izi. Niba yarabatijwe, niba yarubatse urugo, niki kigaragaza ko yubatse urugo, ariko mu mpapuro. None misiyo ya teolojiya rero
yo igamije kureba ibitabo byose byasohotse by'umugaragu w'Imana, inyandiko zose zasohotse. Byarebaga cyane cyane Rugamba, nubwo ryari itsinda ryose, ariko inyandiko zasohotse zari za Rugamba Cyprien. Icyo tuzi ni uko hagati aho haje kwiyongeramo abana muri 2018. Byajemo kuko twabonaga hari ikintu Kiliziya ikeneye ndetse n'isi kugaragaza ko ubutagatifu atari ikintu kireba gusa umuntu umwe cyangwa se babiri, ahubwo ari duhamagarirwa kuba umuryango mutagatifu. François Ngarambe avuga ko ibikorwa bari bamazemo imyaka 6 basabira Rugamba Cyprien n'umufasha we ndetse n'abana babo 7 bapfanye, byose byakorewe muri diyoseze ya Kigali aho baguye. Umuyobozi wayo Karidinali Antoine Kambanda wari witabiriye umuhango wo gusoza iki gikorwa yavuze ko kuba iki cyiciro cya mbere kirangiye ari intambwe ikomeye kuri Kiliziya y'u Rwanda. Muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 cyari igihe cy'umwijima w'icuraburindi, umwijima w'urwango, umwijima w'amacakubiri, umwijima w'ubugomeramana, ku buryo bo muri uko guhamya uko kwizera n'ukwemera muri ibyo bihe bikomeye, bemera gupfira hamwe. Tubonamo urumuri rw'urukundo rucana muri uwo mwijima w'urwango n'amacakubiri. Nka Kiliziya ni intambwe ikomeye. Ni ubwa mbere Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda iteye intambwe yo gusabira umukristo kujya mu batagatifu. Ni intambwe yakiriwe neza n'umuryango w'abakristo Gatolika mu Rwanda. Umuhango nk'uyu nguyu ugiye kuba ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda unyereka urukundo rw'Imana. Nkaba mbona ari ibyishimo kuri Kiliziya Gatolika y'u Rwanda, ariko no ku Banyarwanda twese muri rusange, kuba tugiye kubona abavugizi b'Abanyarwanda mu ijuru. Bwana Ngarambe François uri mu itsinda ryari rishinzwe gukusanya imibereho ya Rugamba Cyprien n'umufasha we ndetse n'abana babo bapfanye, avuga ko iki cyiciro cya mbere gisize Rugamba Cyprien n'umugore we bashyizwe mu rwego rw'abagaragu b'Imana. Rugamba Cyprien azwi cyane nk'umuhanzi w'umuhanga, yanagaragaye cyane mu bikorwa by'urukundo. Ari mu bashinze umuryango wa Communauté d'Or Emmanuel mu mwaka w'1990 ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Umupadiri utashatse kuvuga amazina ye ariko uzi Rugamba cyane yasobanuriye Radiyo Ijwi ry'Amerika ko n'umugore wa Rugamba Dafroza Mukansanga yaje gushinga ikigo cyitaga ku bana b'imfubyi n'inzererezi. N'ubu icyo kigo kiracyakorera mu mujyi wa Kigali. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryabashije gukusanya nuko Rugamba n'umuryango we bishwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 bari aho bari batuye mu mujyi wa Kigali. Abasabira Rugamba kujya mu rwego rw'abatagatifu basobanura impamvu bumva Rugamba yishwe. Uyu ni Ngarambe, umwe mu bari mu itsinda ryayoboye ubushakashatsi. Ikigaragara nuko baje kubica, ikibazo bamubajije ntabwo cyari cyakungura ubuhe bwoko cyangwa se muri iyo shyaka. Icyo bamubajije, Rugamba uracyari umukristo? Icyo kibazo cyonyine kigaragaza impamvu aje kwicwa. None ukuvuga ko ubukristo bwa Rugamba bwari bwarabaye ikibazo mu bantu bashakaga kumwigarurira kubera ko atafatikaga, bakavuga ati se yatakariye he? Yatakariye mu isengesho, yatakariye mu bukristo. Nawe aravuga ati, bamubajije iki kibazo aravuga ati igihe cyose umwami yampamagarira namusanga mpamiriza. Bijyana n'indirimbo ya mbere yari yitwa Umurage w'Intore, avuga ngo iryo juru ngijiremo mpamiriza. Ayo makuru mwayakuye ko baje bamubaza gutyo? Ni umuzamu bari kumwe bagiye gufungurira abasirikare. Nyuma y'iki cyiciro cya mbere gisojwe n'iri tsinda ry'ubushakashatsi, ibikorwa bizakurikira bizakorerwa ku cyicaro cya Papa i Vatikani mu Butaliyani. Abakurikiranira hafi amateka ya Vatikani bemeza ko iki gikorwa kimara imyaka myinshi. Twifashishije inyandiko icukumbuye yanditswe na Padiri Viateur Safari wo muri diyoseze ya Byumba mu mwaka w'2015, igaragaza inzira ndende inyurwamo kugira ngo umuntu asabirwe kwinjizwa mu rwego rw'abanyine n'abatagatifu. Muri iyi nyandiko igaragaza ko hagomba kubaho igenzura n'iperereza bikorwa n'urukiko rwa diyoseze. Ibiro bibishinzwe bigasuzuma ubwitonzi n'ubushishozi, amagambo n'inyandiko z'usaba, kandi hagashakishwa amakuru ku buzima bwa nyakwigendera. Ibyo birangiye bikemezwa ko ari ukuri, dosiye yashyikirizwaga Papa akabyemeza mu nyandiko kandi akayishyiraho umukono. Hagakurikiraho isuzuma ku iyobokamana, ubutwara, imico myiza, bikongera bikigwaho n'ibiro
n'ibiro by'i Roma bibishinzwe, hakemezwa bwa nyuma ibitangaza nibura 2. Kugeza muri iki gihe turimo ibi nibyo bikurikizwa, ariko byagiye bivugururwa buhoro buhoro. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.